Prije svega, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje pred svima vama. Hvala vam što ste odvojili, koji je danas dan uopšte? Srijedu navečer da poslušate šta ja imam ispričati. Ja sam totalno van vremena i prostora. Danas smo ja i kolega imali snimanje od jutros od 8 sati. Sutra imamo drugo snimanje od 7 ujutro, tako da nadam se da ćete oprostiti ukoliko bude bilo nekih grešaka. Hvala i ovim što odlaze. Vama posebno hvala. Ja sam nisam pravio prezentaciju, više sam nekako, uvijek se žale moje bivše profesorce, jako drage, da nikad ne prikažem svoj rad kad držim prezentaciju, tako da ću vas pustiti da gledate moj rad dok vam pričam, da ne bi morali mene gledat. Tako da, s te strane, jako dosta nekih stvari koje drago mi je što sam posljednji ovdje, koji govori među govornicima i dosta nekih stvari sam vidio i u filmovima i u onome što je profesorca pričala i drago mi je što mogu da se na određeni način nadovežem, iako sam spremio prezentaciju, ja sam bogami, što mogu da se nadovežem na te neke stvari koje su ljudi pričali. Jako mi je drago što sam vidio film o mom jako dobrom prijatelju Jasminu. Ja sam sa Jasminom 2014. godine radio projekat Sit Down komičar, gdje sam obišao s njim 7 gradova u Bosni i Hercegovini i gdje smo u stvari pokazivali koliko su institucije kulture pristupačne ljudima, osobama sa invaliditetom, da mogu doći u gledalište, ali nisu pristupačne da nastupaju u tim istim institucijama kulture. I naš cilj je bio da finansiramo izgradnju lifta za osobe sa invaliditetom u Kamernom teatru koji se nalazi na 3. spratu stambene zgrade. Naravno nismo uspjeli, što ne znači da ne trebamo pokušati. S moje neke strane, ono isto što svima vama koji ste snimali ove filmove, ako volite filmove, preporučujem vam da se ne bavite filmom, jer više nikad u životu nećete biti u mogućnost da pogledate film normalno. Ja sam sve vaše filmove analizirao, neću vam o tome pričati, i sve filmove koje gledam analiziram i sve filmove gledam na taj način, tako da ukoliko zaista volite film, nemojte se baviti filmom, jer će vam to na određeni način upropastiti gledanje filmova. Isto tako uvijek kažem, ako nešto volite, kažu da je najljepša stvar u životu da vas plaćaju za posao koji bi vi džaba radili. Nije. Jer onda ga sigurno nećete raditi na način na koji volite. Meni iskreno nije najzanimljiviji posao snimati kako se prave jame i bureci čitav dan, ali to je ono što plaća račune, jel? Kojih imam sad, nažalost. A ko sam ja? Da se predstavim. Ja sam Arnem Sirlić, rođen u Mariboru, davne 1993. godine. Vučem korijene iz Sandžaka, iz Hercegovine, iz visokog i istočne Bosne, ili što bi kolega rekao, rođen iz Sarajlija. Živim u Vogošći, by the way, i uvijek mi je drago da imam ovakve prilike doći u veliki grad. Tako da, jako mi je drago što je ovdje moja bivša razrednica, profesorca Sandra Muratović, koja je, molit ću lijepo, jednom prilikom mojim roditeljima na roditeljskom sastanku rekla da ništa od mene u životu neće biti i da nikad neću završiti fakultet. Samo da razjasnimo, ništa od mene u životu nije bilo, ali sam završio fakultet. Na veliku sreću moje mame, završio sam fakultet komunikologije, političke nauke, uspješan sam propali student elektrotehnike, 3 puta prva godina, kažu da sa elektrotehnike možeš jedino na heroin da se prebaciš, ja sam uspio to nekako da prevaziđem i prebacio se na drugi fakultet. Bavim se svačim u životu, između ostalog bio sam dobitnik Evropske nagrade za najbolji projekat razmene u Youth in Action fondu, bio sam omladinski ambasador OSCE-a, trenutno sam, iako su me zamolili to da ne spominjem, ali neću spominjati
nomenklaturu, ali samo međunarodni sekretar jedne političke stranke u Bosni i Hercegovini. I da, hajmo reći, najbitnije, fotograf sam. A neću sebe nazvati režiserom, režiseri su ljudi koji završe režiju, ja režiram, bez ikakve završene škole i bavim se fotografijom, pretežno fotografijom vjenčanja. I naravno, sad ću se nekako vratiti na onu prezentaciju koju sam spremio na šalabahterima, koji se nalazi s druge strane moj ugovor od 3 stranice koji potpisuju mladenci, otprilike prodaju dušu đavolu. Zašto sam ja ovdje? Iskreno nemam pojma, osim toga ja se izvinjavam, osim toga da tu organizuju moje profesorce bivše, pa hajmo nazvati to nekim nepotizmom. Profesorca Dženeta, jako draga moja profesorca, predavala mi je matematiku, zato sam ovako neuračunljiv. Profesorca Adila mi je predavala bosanski jezik, zato sam bez dlake na jeziku. Njemački nikad nisam naučio, to, izvinite profesorce, stvarno. A psihologija, jel to s dijagnoze već za sebe. Otprilike, ono o čemu vam želim pričati, sad se želim nadovezati na one neke filmove koje ste vi radili. Ona stvar koja na kraju razlikuje umjetnike od, hajmo reći, zanatlija, odnosno koja razlikuje tu neku vrhunsku umjetnost od neke prosječne, od neke ispod prosječne, ukus. I želim vam malo, iako tu nisam uopšte planirao da pričam o tome, želim vam pričati o tome šta u stvari čini to da dođem do, hajmo reći, ovakvih fotografija. Ukus je ono što vas razlikuje na kraju dana. Vi kada napravite svoj prvi film, ja sam snimao u srednjoj školi filmove, ja sam znao da to ne valja. Znači, kogod me ubjeđivao da je to super za moje godine, u stvarnom svijetu ne postoji koncept godina i ne postoji super za svoje godine. Kad napuniš 18 godina, više nisi super za svoje godine, nego ili si super ili nisi. Tako da, ona stvar koja vas tjera da vi znate je li ono što ste vi napravili dobro ili nije dobro je vaš ukus. S ukusom u određenoj se mjeri rađamo, u određenoj mjeri ga rafiniramo, u određenoj mjeri nam pomažu neke naše društvene skupine i ljudi koji se kreću oko nas da taj ukus usmjeri na određeni način. Ali vaš ukus će vam reći je li ova fotografija dobra ili nije dobra. I onda jedan period svog života provedete tako što svoj ukus ganjate svojom vještinom. Meni je otprilike trebalo nekih 6 godina. Kasnije ću doći na taj koncept strpljenja u životu. Kada uhvatite svojom vještinom svoj ukus, onda dolazite do drugog problema. Je li postajete zadovoljni onim što ste postigli ili pokušavate da idete dalje? Ono na čemu dalje se radi jeste rafiniranje vašeg ukusa. Morate gledati visoku umjetnost. Mi smo užasnoj estetici izloženi u našem društvu. Znači užasno ružnim stvarima, užasnoj estetici i općenito konceptima umjetnosti. Stoga morate gledati van toga, preko toga i tražiti ono što je vama lijepo i onda šta morate raditi jeste raščlanjivati zašto je nešto lijepo. Jer postoji tačna analiza zašto nešto funkcioniše od ove fotografije do svake naredne. Od pogleda koji vodi, od linija koje uvode u sliku i sve to morate naučiti analizirati. Ja govorim sad o onome čime se ja bavim. Ali to je apsolutno primjenjivo na bilo koju drugu stvar u životu koju radite. Kada počnete analizirati koncepte, kada ste u stanju da apstrahirate koncepte na umjetnosti ili na bilo čemu što se dešava oko vas u životu i kada ste u stanju da raščlanite šta funkcioniše, a šta ne, onda ganjate vještinom da reprodukujete ono što funkcioniše, a da izbjegnete ono što ne funkcioniše i samim tim napredujete. Ja sam svoju prezentaciju, odnosno ovo predavanje koncipirao na način da ga nisam koncipirao, ali sam ga manje više koncipirao na način da ću vam pokušati dati neke savjete koje bi volio da su meni ljudi dali kad sam završavao srednju školu i kad sam bio u srednjoj školi. Završite fakultet. To je prvi savjet. Prvi savjet ima 2 podstavke. Završite fakultet
jer je puno lakše završiti fakultet nego ubijediti vašu mamu da vam ne treba fakultet. Vjerujte mi. Ja sam ga završio, nisam ubijedio mamu. Druga, znači stavka 1a je fakultet ne treba vam, apsolutno vam ne treba, svejedno ga završite. Kažu da je diploma najmanje bitna stvar u životu, ali kad je imaš. Tako da, i još jedna stvar vezana za to, hajmo reći školstvo, jeste da ne dopustite da školstvo stane na put vašem obrazovanju. To nije moja rečenica, to sam čuo upravo na Vašaru ideja i to je rečenica koja je ostala uz mene ovih par godina, koliko sam uz tim udruženja plus i koja mi je pomogla da na određeni način rezonujem ono što se dešava oko mene. Istini za volju, mi stvarno imamo užasno školstvo, ali naše obrazovanje i ono što možete pokupiti od ljudi u našem školstvu je nevjerovatno. Ja imam profesora na svom fakultetu čije predmete apsolutno, znači možeš jedino iz stepenice pasti na tom predmetu. Međutim, ti ljudi na predavanju vam toliku količinu znanja daju da je to nevjerovatno. I to je ono što trebate tražiti. Trebate tražiti ono što vas zanima i da se obrazujete u tom smjeru. Druga stavka. Sumnjajte u sve što radite. Zaboravite floskulu vjeruj u sebe. Meni vjera u sebe nikad ništa u životu nije uradila. Niti mi je pomogla. Sumnjajte u svaku stvar koju napravite u životu. Jedino tako ćete biti u stanju da budete bolji od samog sebe. Kasnije ću se opet nadovezati na to, budite bolji sami od sebe, ne od drugih ljudi. Ali sumnjajte u sve što radite i preispitujte svaki svoj potez. Nedavno sam slušao jednog komičara koji kaže da je mišljenje kao anus i da ga svako ima, ali da postoji jedna ključna razlika između mišljenja i anusa, da se mišljenje za razliku od ovog prvog treba svaki dan preispitivati dobro. Treće, nemojte biti konformisti. Podijelit ću jednu priču iz svog nekog univerzuma, jednog montažera koji nikada ne montira sjedeći. Znači, montiranje jednog dugometražnog filma je posao od 3-4 sedmice. Montiranje jednog spota je posao od 7 dana. On nikad ne montira sjedeći. Zašto? Nemojte biti konformisti. Dovoljno dobro nikada nije dovoljno dobro. I to zapamtite. Znači, sve ono što vi mislite da je dovoljno dobro, napravio sam to je okej, nikad neće biti dovoljno dobro. I nikada nećete napraviti ni jednu vrhunsku stvar u životu ako posmatrate na taj način. Niste najposebnija djeca, to je stavka 4. Naši roditelji Niste, apsolutno niste. Naši roditelji od kad smo klinci nas ubjeđuju da smo mi najposebnija djeca, da smo mi najpametnija djeca i da univerzum čeka samo nas. Ne čeka nas i to ćete sad kad izađete iz srednje škole ili kad izađete sa fakulteta. Srednja škola i fakultet, odnosno koncept redovnog školovanja je jedan balon u kojem nemate toliko dodira sa stvarnim svijetom i koji kad pukne u jednom trenutku mora pući, osim ako ostanete apsolvent do 45. godine, shvatit ćete da ti neki koncepti o kojima su vas ljudi ubjeđivali apsolutno ne piju vode. Niste najposebnija djeca i ne možete biti. Mi živimo u društvu koje nam plasira Bill Gatesa, Steve Jobsa, Cristiana Ronalda i svi mi očekujemo da ćemo do 25. postati isti. Statistike kažu da od nas ovdje vrlo vjerovatno niko neće. Možda neko hoće, ali ja nisam tu da ispričam priču tim koji hoće, jer ja nisam jedan od tih. Ja sam tu da ispričam priču svim onim koji neće uspjeti i da vas pripremim na to u određenoj mjeri da se ne razočarate. Dalje. Budite strpljivi. To se upravo nadovezuje na ovo razočarenje. Kažu da otprilike treba 10.000 sati u bilo kojoj stvari da postanete vrhunski. Meni je trebalo 6 godina bavljenja fotografijom da napravim bilo šta od sebe u tom konceptu, da mogu da živim od toga, da mogu da imam 5 uposlenika i da ih tjeram da dolaze na predavanja koja držim. Mahni ljudima kruško.
I da mogu da radim ono što mi se radi u životu. Ali da bi se to postigli, morate uložiti vrijeme. Mi smo nekako generacija koja je zasnovana na instant zadovoljstvima, na lajku, na šeru, na komentaru. Hoću da pročitam vijesti, otvorit ću odmah vijesti. Hoću da saznam ovo, otvorit ću odmah ovo. Objavim sliku, dolaze odmah lajkovi. I nismo navikli da čekamo. Sve što u nekom profesionalnom svijetu se dešava, morate čekati. I onda se vraćam tu na onaj koncept da nas roditelji ubjeđuju da smo najposebnija djeca. Kad izađete u stvarni svijet, vaša mama ne može završiti fakultet za vas, niti vaš tata može prići djevojci u kafiću za vas. I to je ono gdje se stvara taj koncept da budete strpljivi u svemu što radite. Za bilo šta, kako to kažu, sad će se profesorica Dila vjerovatno da ljutit, jer mi fali bosanska riječ, za bilo šta meaningful u životu treba vam puno vremena. Generalno morate puno vremena uložiti. Puno vremena nisu dani, nisu mjeseci, to su godine. I tu onda se dolazi do one posvećenosti i one odgovornosti prema samom sebi. Ja vjerujem u koncept sudbine, ali ne vjerujem u koncept sudbine koji nas odstranjuje od odgovornosti. Jako često ljudi taj koncept sudbine shvataju na način, to što se desi, desi se. Ja ga ne shvatam tako da nas odstranjuje odgovornosti, moramo biti odgovorni prema samim sebi i reći je li to ono što mi želimo i hoćemo li posvetiti 5 godina tome. I hoćemo li se razočarati ako nakon 5 godina ne uspije. Naravno da ćemo se razočarati, ali to mislim da nije razlog da ne nastavimo dalje. Ne gledajte puno gore i puno bolje ljude od sebe. To je jedan savjet koji sam dobio od jednog genijalnog fotografa iz Zagreba, mog prijatelja Marka, koji je svjetski fotograf za vjenčanja. Nemojte gledati, on je meni rekao, nemoj gledati puno bolje i puno gore fotografe. I nije mi uopšte objasnio. Ja sam onda razmišljao danima o tome i nekako na kraju sam došao sam do onoga što mislim da je poenta te rečenice. Ako gledate puno gore ljude od sebe, umislit ćete da ste vi nešto, da ste postigli nešto u životu i da ono što ste vi uradili je uber značajno, a nije. A ako gledate puno bolje od sebe, onda ćete jednostavno psihološki sebe. I ovo pa vidi mene, znači ja se bavim 3 godine fotografijom, ljudi tamo slikaju po Islandu, na vodopadima, ja slikam svadbe u Bugojnu. Ili slikam, znaš, tamo ljudi slikaju u nekom dvorcu, ja slikam svadbu gdje je kum provukao zastavu ko kaiš. Tako da, ono što moj neki koncept jeste da se ne trudite iz dana u dan biti bolji od bilo koga drugog osim samog sebe. Da gledate svoj rad i da pokušavate biti bolji od onoga što jeste bili juče. Ja na kraju svake godine vjerujem jako u analitiku. To je jedna stavka koju nisam ovdje zapisao. Budite jako analitični u svemu što radite. Sve o čemu pojma nemate, matematikar će vam reći. Ja na kraju svake godine, prije svega, evo recimo, radim analizu odakle dolaze moji klijenti. U smislu kojim kanalom su došli do mene. Preporuka Facebook, Instagram, web ili bilo koji drugi kanal. 75% mojih klijenata dolaze preporukom. I onda svu svoju snagu ja usmjeravam ka tome, ne da se reklamiram na Facebooku ili Instagramu, nego da moji trenutni klijenti budu jako zadovoljni onim što radim, tako da bi me preporučili. Na kraju svake godine ja izaberem 50 najboljih fotografija i 50 najgorih fotografija iz te čitave godine. To je proces od nekih 2 sedmice da ja pregledam 100.000 fotografija i nađem ono najbolje i ono najgore. I onda analitički gledam ono što sam loše uradio i ono što sam dobro uradio. Ono što sam loše uradio pokušavam popraviti, ono što sam dobro uradio pokušavam ponovo uraditi. To je ono što trebate, što mislim da biste trebali. Da gledate da budete bolji od samih sebe, a ne od bilo koga drugog, jer uvijek će biti neko bolji od vas. I uvijek će biti neko gori od vas. I to je upravo ona različitost koja nam i daje to bogatstvo. Zato gledajte ono što vi radite i kako da to bude bolje. Nemojte se baviti poduzetništvom. Kad ste poduzetnik, kao ja,
Nemate radnog vremena, ali nemate ni vremena. I uglavnom vam je gazda kreten. Tako da bavite se poduzetništvom. Poduzetništvo je najljepša stvar koju možete raditi i to je jedini posao na kojem kad odradite 18 sati neće vam biti žao. Bilo koji posao da pravite čačkalci, ako vi mislite da je to ono što vi želite raditi, radite to za sebe, nemojte raditi za druge. Naravno, u ovoj sobi postoji jako puno ljudi koji jednostavno nisu za toga da rade za sebe. A moja je preporuka, pokušajte. Jer ako ne pokušate, nećete nikad znati jeste li zaista to mogli. Vaši roditelji su vaša najbolja veza sa prošlošću i imaju najveću mogućnost da se zadrže u vašoj budućnosti. Ja imam jedan koncept koji objavljujem na Instagram, zove se Izvini mama, gdje radim sve stvari od kojih moja mama ludi, od skokova, padobranom, tetovaža, polaganja za pilota i ostalo, ali poštujte svoje roditelje, poštujte njihovo mišljenje i kad dođe stani pani, više vjerujte svom instinktu nego njima. Ja sam prije, koliko sad ima, možda 6 mjeseci, odbio posao na kojem je početna plata 6.000 konvertibilnih maraka, da bi se bavio onim što volim. Moja mama je poludila 3 dana i onda je shvatila da je to ono što ja u stvari želim i da ću ovako biti sretniji. Jer vaša sreća je na kraju dana najbitnija. Ono što bi se isto nadovezao na ekipu koja je radila film iz Livna, ja mislim. Ja sam imao stipendiju da idem u Ameriku na kraju srednje škole, radio sam SAT testove, bio sam u 5% najboljih kandidata na SAT-u te godine. Nisam se nigdje prijavio za studiranje, same su mi došle ponude i nisam otišao. I eto, hajmo reći da sam udžbenički primjer toga da može se ovdje uspjeti uprkos svemu. Poštujte ljude oko sebe. Jako mi je drago što sve ekipe koje su ovdje izlazile su predstavile svoj tim i zahvalile se jedni drugima i to je ključ onoga bilo čega u životu. Nigdje ima ona stara afrička poslovica koja kaže ako želite ići brzo idite sami, ako želite ići daleko idite skupa. Svaki moj projekat koji ja radim je jedan udruženi rad od prilike 15 do 25 ljudi. Sutra na setu koji radimo reklamu za Telefunken, za Bingo, sutra na setu će biti 25 ljudi. Nijedan od tih ljudi ne bi radio sa mnom da ih ja ne poštujem. I to je ono jako bitno što morate shvatiti da bez obzira na kojem vi nivou bili i na kojem nivou bio neko s kim sarađujete, trebate poštovati njegovo vrijeme, njegov rad i ono što ulaže u vaš projekat. I zadnje, ne znam više ni koji je broj, ne dozvolite da vas Adila i Dženeta nagovjere da budete na vašaru. Hvala vam.